Shubor nakaslem jong unongsan Hima. MP kaseng Kongres na Assam Gaurav Gogoi hakasngi palay ulami syakmat ban Pynrem juri menteri rangba ka Assam bat nong yalam ke BJP Himanta biswa sarma hadian ba ula keno bakawai ka Niam kalaya le persya ya ka kenhun National Democratic Alliance kebalai alam sya ke jingsya rem jong ki kertong ke NDA Meghalaya Nagaland bat Manipur nga Pynrem juri ke jingkran Laplah bat klem jingkit kli jong menteri rangba ka Assam Himanta biswa sarma dan setia ke jingmut ke bayar ban pediang ya ke jingkit kli Halor ke jingsya rem jong ke NDA Nagaland Meghalaya bat Manipur nga Kyntu ya ki menteri rangba jong kini ki jela kata ke Nagaland Meghalaya bat Manipur bakin wan syakmat ban Pynrem ya kini ki jingkan tho jong Himanta ngidai ban ya trelang ban penne ya ke jinglong kerpang jong ke North East laong Gaurav ubalasya ajiat kum MP na Jorhat habakan tho haran san X laban kedau bahadian baladap ke jingyo vote na kamenta ke election MP Lok Sabha Himanta bakren syakilat pathai khobor ha Assam ula keno bakaladon kawai kan Niam kabaklem kershan setia ya ke NDA Nagaland Meghalaya bat Manipur Henry uklem shim ya ke kerteng jong kanu kan Niam Meghalaya Nagaland bat Manipur kaladon kawai kan Niam kabaya le persya ya ke NDA bat kani kalwan ra ya ke jingkala na kadau bakata kan Niam kadon bungut kinong but hagini ki jela kamdei setia ke jingsya rem san perthai Omdan bala banyak khun persya ya kanu kan Niam ula kentho nalor kata ula ong hagajing shisha kata kan Niam kam jutuklar hagi kam san perthai Henry hakani kasin kila adon benta wat ha Assam ru kila trei persya ya ke NDA hakani ka kenti laban kedo baka kongres kala job hagi artali ki constituency ha Manipur bat kawai ka constituency ha Nagaland bat kawai ha Meghalaya Shillong parliamentary constituency ka Voice of the People party kala job Meghalaya ke BJP ke klem penyeng kertong bat kala kershan ya ki kertong jong ke National People's Party Nagaland ke BJP kala kershan ya u kertong bala penyeng da ke NDPP Manipur ke BJP kala penyeng kertong na inner Manipur constituency kat baha outer Manipur constituency kala kershan ya u kertong ke Naga People's Front Henry kini ki kertong BJP bat NDA kila sya rem lut